Number 1, me person business obi kura ka so was sachra every name abone ho a. E dey na chese nipa no wasachra. Oye Osofo, waye kalabule, obunkofo, wazankofo, oduru baabi wo so waye de wasesa. Number 1, en ma metie no wo say odi nro bebre. No kre. O sachra ye no Osofo be na bo ni Deliverance. E ma ne free ni mu. Osofo be na oto na asole mu ko share na se. Ma ne training ni biem a enne wo so wasesa. Okay. En se ma metie ye no, Obotan wasesa onwie ye. Onwie ye. Won sachra nwie ye. Samu. Oh yes. Akaden a nunu be ma na. Ne kasa ene nema bi onso kasa de be obe condemn ya be. Ebosiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede ebatuma Exp0ses Gama wahala jumedie na ebre asese yede ebebe somo na sede mo amonim no woni aba epiesi kapa meji medwa sida na tese ensem no ebi aba ne edin so se ye ka na for the number of times dane da yesim konya Osofo ho ensem because omo nsem no enyai ba enso enya de enso se yenso ye beja ika enna mo mu no mabone a wo mo suma se nioma wo mu edinti dane da wo mo nsem eda eye apawa eso na ene da yi sofo bi aba bontin di nchirichire bi efa eye wo free nyame wo free nyame ayaresa ekoso wa asore dem ne hu nkɔ ne banyina kyese otimi hu se asofo kuku dam no krampo no wa baba bebubu binumu edin se wo mu nyina no wo mu eye fake wo mu enfree enyame na ensem we de kyese se de yate abro ya adwen ene yente ase yate yensa ede afre yem papa apostle Seth champon na owo eye Assemblies of God amasa my pobi man ye ne no ebetwetwe enkomo ede afa ensem yi ehun timesesa wo begibre meni we fidie no enfree anu mo ye twa ye ho ye ba ye de nkomodidie no ebehihye so. Sanso emamo akwaba ebiem apostle Seth eye champon ene de me no ebetwetwe nkomo nanim eye new ewo settings ye on na so nsama ene de ebeba oni say ye de ye mfa wo mo ye yi na ebrem ye de wo mo ye kukuda mankasa enti ne jebre nkomodidie na ene ye de ehihye so no nyame ni pa me mo akwaba Nyaba me do so empombo ko di ade adum ko na so nyame adum so me ye awie won me da se esi me nchia we nsem ti enokre nyame ni pa me gidi ye se eye sofo yi nsem odi aba betu de wati na den na betimi aka ede afa ho sofo a ye frɛ no Obotan and o say no ye fake prophet okay nti say wasesa okay na me expecting say anka obaye no anka ne nsesa ye ho asem ana obeka okay na Ghana from agya to say ne nsem na wo kan wasesa na nti for the MTA kakra ne amache ne de nim di nti a obaye unim di nti obaye dabi okay na me pese me busa o ye Ghana ha no man Ghana ye wo mu ye ni eye genuine prophet genuine pastor wo mai mu ana nyame di for hapa ade biara ye wo fake no ye wo original nyame di for my Ghana mu nyame do mu ye nsenkyerani the first obi ye fake and say original ni nyame di for ha everybody do mu ye adwuma okay yen hwe eye Obotan ensem a wo kan ya na chese ye sofo agina sare wo hu ni se wo no de wo free nyame o ye fake all because of say enyoma wo mo ya yarese a esisie ene ehun kro ne ba ekoniti no wo hunu because of yes anyoma no nkwenti no wo se wo free nyame na wo pa wo throw challenge e de ama no so betimi di bubu ani aba na se ni freni so betimi asayare eno so de na betimi aka fa ho meti se o ka bibi se medase meti se o ka bibi se isa so na titi obi nim ti so obi nim free nyame no na isa tricks ni on the man no and I was shocked say abranti ntu nim se di onima sama wo ka ba na se obi se no cross obi na tete wa eno nkyere se wo na be kyere ode ye but ma men clear ha okay enye reverend agina sare
ana titi obi nim. Oh, okay. Yinyina ye mofra a yesi so a na ye nkwa asole mpo no ne ye hwe ye papa bishop Agyinasare si ebe sua no. Tatam no na asole ye world miracle. Ene nsenche na no ye. Na bisa ho se kwan be so mpo na ma papa yi ne obi nim eye den ehia ye. Se wo ye young minister na mpanifo mu sa adom akyede wo mu a da bia no twe wo bataw omo se de ba ye ombetimi atenetene wo enu nti na on ehia ye. Da ben obi nim atene TV so aka se on tete ne papa ne archbishop ebi na se Agyinasare ebi nsi da enti se onu no ogina so aka de a me nua ba eye nada na won sem kai mu ma yete ase se obi etete wa no line se obi ewo won chen ya no nche se bia ni obecha wa de boni anase ni su boni bi ba ye nim se yesi de odi eche osua de odi kan nantie enti se nka won hu ya na se won te ya ankanya de ase bia obeka onam se bia obi nim ebeka ase bia ne papa no emra ne nsem esisi ye bi okasa ne papa Agyinasare like o man reference e kan ne ho asem penti no ena wo kasa na say akwakọ yesa ne papa no nso so dia na that means say no kure ana say na wo hu no me pese me to challenge to challenge ni bi ana me dey Obotan sa asem na wo kan obetumi approve a because o say part 1 enti ye hwe say obetumi de ehun adanse dia de aba. Oh, okay. Because the time me ka say obi midimo bata obi a eye nema mienu ida se nipa na midimo bata no de obakire me mefa na onima nanti so to me fona manfa otumi ye dey otumi reject me ana so no na tete me nso a now me ni na sorry ti ade a me ye e o me secret place onim. Okay. Ti metumi aye bribi e de asie me papa o Abraham papa enye sa na otie. Okay, na chese meti wasi ya ebia ye Osofo Agyinasare obetimi atiti obi nim ba ebia time obi nim fini nche na omane kokofa ne ba bi dia no nkyere se wono na amane esua sa tricks no eno wo ho ba ma me nkyere wade ebia me ka se nye wono na titi obi nim. Okay. Time oni bishop obi nim ntam tete ye no se me kai ni yi a papa no be di adanse se ono obi nim nam no obi nim ye good e ba healing na oya ade. Okay. But the engine on them so otunifo onye dey ontie ano ne ntem tete ye en baby obi nim sha ase free ye wo bosore ansa na oba nkran no na waji din kakra okumase o sa na oba nkran no papa ba ye dey aba be nantintin ye on enye on tete no na mmom no ida so odi no ko bata ansa nka me fa ansa me papa ana papa fa ne se bia me fa ansa me ba na ma tete ne yie na oba ba ye oman na japade enti nye onu ena ye den etete no. Okay. Na yen shadio. On say adentina like Nancy Osofo or ye anase be ye fake pastor or no awaji ne ho atum say ne wo ye enye na afi wo tena se wo sesen wo dwen hu no hu sese se de mabu nkrofo na che mabu me man ache me padwen such as sese mpese Ghana fo hu se sese me ye nipa foforo na wo ba bonten aba beka say wasesa ewia afi wo ba bonten na obeka na nsesa ye no mu na o atake eye wo mo maka no etimi e ka kire wo mo say we mu emfiri nyame. Number 1 me person business obi kura ka so wasachira every name abone ho a e dey na chese nipa no wasachira oye Osofo wa ye kalabule obunkofo wazankofo oduru ba bi wo so wa ye dey wasesa. Number 1 en ma metie no wo say odi nro bebre No correct. Wasachira ye no Osofo be na bone Deliverance e ma ne free ni mu Osofo be na oto na asole mu ko se na se ma ne training ni biem a enne wo so wasesa. And some mammy tea, you know, Obotan, what's a sound ye? One such a new Sam. Oh, yes. Cadea, Nubeman, Ne Cassa and the name of B, also a Cassa, the book or be condemn, we are be condemn on no cray. And you know what some here discuss it, but say a bumwa, the material, on the same way. No. Na say no. Quaquaya says, I saw fire new woman, and I say, like, one more who almost said, Comodo, me genuine, as I say, what do one more fra, a year Exp0ses, a ye, one more at one. Who they say, a you will be na shedda, and man no sika, so one may be good, a yes, I saw for ye, whom Fiana. And I mean, shroud, a wakonia, ne, or dear mammy. Now I bet I'll feed the cassie so.
Ghana fo nyina bom abaso nyame nhira mo adwuma amoye de me hu says say nipa attack ya sorry is an attack on the church. Okay. Say the ensaka asofo mpanimfo no a ye de ensaka sorry no. Imagine say utuo no what say Reverend Nasaro enya papa. One we abeja sorry. Cause in finshia bebre ba papa yi aye sorry ama ye mu binom I encourage yen. I me de unu say me so no. That be I wanted to be like him. Okay. But the reason why I am not like him, and he said, I have another father. So I want to be like my father. Okay. But why encouraging me? I will baby, I'm a man who sang Panyam Somono, a so on for so. So ye take a woman, Christo say, let us kill the leader and the hot, and the sheep will hot, scatter. So when you kill the shepherd, the sheep will what scatter. And ye shas ye fitire no na tire no mugu ase a then asafo no asore no anya hwe na se and no nti na ye de attack no e kwa e for ye mpanimfo. Okay, not just say one more botaye no wo mu esu a wo mu ye nyina eye se wo mu timi nya eye mpanimfo ni ewie di ansore mana ba ba ye ayi bi di amom betimi ase wo mu. Na me nua ba o enye nwanwa se obi betuma betina TV so aka se Pentecost for Kunkun tons aye kanje papa. Enye nwanwa so betuma betina TV so abeka se me ma na yaba no e ya azan ono na ye na san but I can prove to him say sir aduma chade we call it the gift of what prophecy. Okay, so we have a prophet and a gift of what prophecy. Okay, that is the gift anyame de dom. Okay, obi nti nkonkro aduma ase a onti onim ne woka tongue speaking eyetu eye ye frɛ ba ko the gift of the spirit and ye de bom paye no o se na ne o kasa bi no on kasa ntro nipa kasa kire ruade na eruade na ti ase we call it heavenly hot language osoro kasa na on ko osoro da won to osoro asemase and the Bible say me a make campo no menti ase and ye wo the gift of what prophecy and no na nyame ya address worship e koso na nyame person ne nim asoro ne kasa that gift you know it edifies the church. Okay, there is one that edifies me and then I me de bom paye no cabros katana me de bom paye it edifies my spirit but the prophecy one no edifies the church. And to nyame fasade no so e de se na safu nkuran or de tu na safu fo na o de correct ye e sa de rebuke ye and say what you attack Reverend Nasaro no about Pentecost so dia it means all the fitire no de ba nti anu na ma wo se ne nsa ya awo kan je se onwi adwensa kira yo wawura eye ton speaking with ne ye mfa enkwai na che se metiwasi ya ensem ana wo kan se ane enya de se obi betimi akasa like obi sorry dem no bi obi kasa me ma no na wo chire mu ana che se eye hunhum owa utimi ma hunhum bra nipa mu na che se ye wonyame de ne wo de nipa so eye omu de ne ya azan yazan chi se ho eno ekwan be nso na atimi ma wo hunhum ra obi mu se won kasa na hunhum ra obi amu odna ko school ana o training no uba kase onso kan eli se ukọ sunsun sori ya sunsun solefo enso wo mu de hunhum me pese makọ. Okay, sa hunhum na ba wo so a eli o ti oba otimi kan kasa se twifo na wa na ya nti o no okọ no ase aba me mama ba after me say ba ka de motie ana me as a Assemblies of God pastor my experience be o ma sorry. Okay, and no enipa na o kasa no oni control. Okay, wonim se beba ne so de ohun ya ne say aba that day let me tell you something one day me kwa sorry na sorry na on so sorry ase a members anyame do mu bani nyina ya mponche so that say oh let me be frank to you I didn't know members ya mponche sorry no hospital and a clinic. Okay, I hwe for yare. Okay, to start sorry for a members e bani ya mponche ma so ye dendende ba I want to confusion kasa by biting until do baby na fi dey my discourage as a young pastor Misa na me face this challenge ti my confused one day yeah sorry sana
nyame wo sane wo ye nua ba ko so Okay. then nsem awade nam so kan nya encourage words Okay. ampa edum pampan so bi nyame class so le ni ma within 2-3 months any pay free so almost best 20 even though na ye me yasen ko for free ma sorry but say me preach wa sorry na me ru aso dem wa na me hu sampa there is peace but the edify the church no ne say edu ba bi na say abambuo ba nyame tumi ne yesa adwuma no na abe encourage yen edu ba bi na say bone koso a nyame hu tim be kasa fo bi mu say bone amoye mo nya ya say ne betomo okay enti azade e wo ho ana nyame de hu say ade bia bone wo ho no papa ne di kan ba e okay jo yen hwa ade o wo kasa no wo ma yeti ase se owo no o de obi akọ school na tongue speaking so ye de obi ko school se won ko sua tongues ana on say aunties so that say omo ye actors. Oh, okay. They are not pastors, they are actors. So acting is what they are actually war into or acting uba kase satons or ye kan ya enu no mudi bi guru nyame ho no ebitimi si da bia ye kire ebinum omo e kan obi okwa won kire owura so dem no so kan so be ka bi ana che say ebinum timi pick obi kura to oh yes oh okay ana etimi kire omo ye fake so that is omo ye dey be fake enti adom be ya e be drunk of attention anu mo ye banka enka tongue speaking den ke nya me neti ma e ya adom ache de enti Paul eni koronto asafane kasa no na antawantawa ba because no mo believe say oh me tumi cartons na me kirase no me na me ye boss me nso a me tumi kan tia sam de pompa ye no me na me ye boss na Paul nya abotire say obecheche we dey read Corinthians chapter number say 14 verse 1 to 14 now you understand it clear and obia wako school do achi bia na nyame oni bible en first school enkan yo apostle yen hwe ade biem enti se ebe den wo hu se nipa we ne kasa walking ye genuine one na yankopon de ama na say we dey walking dey we dey okokosua ya na wo copy the free obi ho okay eba personal one na and they won na edify no nti minim de o person oye dey watchre oh okay ana eba gift no so a bible say na adifo no enjeje adifo no nti say mi wura wa sorry na ade a wo ye na fake a na me no madam Osofo baako ye hwe tv and a certain man of God came na obompa ye na nipa na sorry efra akonya no so na ye bose otimi di nipa no tunu nsam no de twa no saa so say Osofo me ba wiase me hu fake a fake miracle I have say we die e fake so nyame hu mu a hu sa je we fake yes oh okay means na say I know say we a wa babra so na wo mu nyina e kasa wo kasa hodo ma atimi hu say we dia wo kan enye normal one yi bi ono ane de na wo say wa pe na wo oti ana asesen on say tongues ni de the spirit language no I the bomb pie no obetime wura so no obi e ka bi but I say how many problem oh okay but the gift of prophecy no say nipa no o hye nkom na o hye wie a ono guso hye no be hu say aha ide ayazan so that say obetime hye nkom ni nyina yo mabedo so that say ana me mama say me fa ha na me chia me hu mu ache ni nyina ti ba oh yes hey do say azan but original no hu zampanyam yesane okay yedi yensem no esie no eye Obotan ono a wose wanya na dwen sacha waba wa be kire na dwen wo so out he ye no nsuso etwetwe nkomo wo nsuso ne nsem a wo kan no ugidi ana wo ne ne ye adwen se eye reverend aginasari onfiri nyame ana oh menene nya adwen dentia menene nya adwen ni say until so betime approve me reasonable doubt because untimi mfo ano keke won say Ghana na be ye baabi a wo pese wo kasa na afa ahodi a wo kasa afa ahodi mimi to this year metumi di me ntokwa akofoforo obofo so that say wantima antuma megedin I mpacho wa tele me when you be e di amofo obofo no say so wo di na yebo kana some do kokoto o kana wan kan you see o kana wan kan yi a ba say wo se de wo kan no unim ne o kan de approve it de wo di ne e dey ana me pentokwa ako a say reverend na salo ho archbishop ho na me din do kwan fa nkofo betie me
enti we no hu ni sese wan fa evidence amba wo se empanifo to omo nan so na nhwehwemu bi ana se wo mo ntoto na no fa eye defamation or that to eye sofo ni so. You see minyankofo be come ho me pese me ye advocate for Christian council. No, o kan e ko o pe ho de yeah. Na yes sorry me say dey yes sorry because nkofo bi apese de nyamesom ye gu nyamesom oni mu ase. Okay. Enti o de afra agina sare so yi bibi ansi a me hu an so de ko rabra onyina so anko wie no de come yan kasa me general superintendent eso na de be sa Assemblies of God but sabre ni bra e wo se mo san nkofo ni nyina hu se onu akọwi okusitira na so da ya bra be kan de wunim enti so amfa adanse di ama ene sa Obotan no ni so okasa organa abi. Okay. Eni kwan so okasa ewa ahabi okasa de asa de okasa de mo pese me ya advocate anya say di free here de ko asa wo kan de ama Assemblies of God ma sorry nkwa so anya hwe ebusiafo apostle Seth champion ene ye ne etwetwe nkomo efa eye Obotan a wo se wasachira afri ne kwambone eso na sese wodi nani esi eye reverend aginasare so no ba ababebiebie enoma ene ne eye tonso ho nsensem betwa mu na so ye be ne den ni nyina ekadwuma no ho enti e ban so wo se ye kan ni nyina so ye kan ede e kan ho ye be ma eye apostle de number atu edwane ye de eye dwumadie no esi na me shram G too much GH na me shram awa konya enenso mode adome na mahwehwe saa konya wesi achepa ti na me na muso tie me mpaibo de koso Ghana no airtime. Okay. De koso Ghana no airtime fine papa ewo ho anabonefo nenso Christopher sorry me mpampa bonta sorry na chi na nyame sum koso ni hina Ghana ha. My number is 0243 340865 0243 340865. Ebusiafo aha ena ebre ebema ye kwan ama ye de ye dwumadie no esi obetimi afre ye papa ewo na homa na wode eto eso no eso na enkomodidie bia ewo ho pesa woni no atwitwi bia no watimi ene no atwetwe ewo eho. Ebusiafo too much GH aha ena chese ensem no dodo na ye di eguo nti so won subscribe to your channel ne dia ene na wo hwere ade yie pa nti subscribe na emia eye adoma na e won channel se de enya upload video bia watimi enya notification e wo phone wo tablet ana se wo laptop so ebiemu betimi follow yen e wo ye Instagram page @tumaGH_ adwuntwe bia won so fa to your comment section ho na emrepem no making kan ede amamo me amede dwumade ho chia me midin ene Exp0ses kapa dasene yebesanishia on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe